Hey guys, so let's do my morning skincare routine. I just woke up. I slept for like 4 ساعات. እኔ በውሃ ብቻ ነው ፊቴ የምታጠበው. I don't use any products. ማታ በደንብ ስለምታጠብ unless ፊቴ በጣም ቡግር የሚያስቸግረኝ ታይም ካልሆነ I'm gonna wash and come back. ቶነር ነው ማድረገው. This is Dr. Christina Sharmak Derma Cosmetics Super Rich Tonic. Alcohol free now for daily use መጠቀም ትችላላችሁ. ቶነራችሁን ኮተን ፓድ ላይ you do that and you just use the toner. I started በጣም ደስ የሚል የቱርክ ሙቪ. Oh my god, I was blushing. ማታውን ሙሉ ያጊግል እያደረኩ ነው ያመሸሁት. አሁን ጠዋት ሪግሬት አደርገዋለሁ. አሁን ገና 6 ሰዓት ነው መሰላችሁ. 11 ሰዓት ከ50 ምናምን ነው በሉ. ጂም ጀምሬ እኮ ነው በዚህ ሰዓት ጂም ጀመርኩኝ። መጀመር ችግር የለብኝም ጂም ነኝ መቀጠል ነው እንጂ. So give your toner like some time. ለዴይሊ ዩስ ስትጠቀሙ ጠንካራ ቶነሮችን እንዳትጠቀሙ. ለምሳሌ እንደነ ግላይኮሊክ አሲድ ቀን አትጠቀሟቸው. ኢቭን ማታ ራሱ ኤቭሪዴይ መጠቀም የለባችሁም. ማክሲመም በሳምንት 3 is enough. Moisturizer, I'm going to use La Roche-Posay Double Repair Face Moisturizer. ይማርሽ ያኑራችሁ. ሽታ የለውም ስራውን ይሰራል. Kind of a little expensive ለላ Roche-Posay. I didn't know La Roche-Posay products እንደዚህ ውድ እንደሆኑ. So for sunscreen, this is a Dermatology Universal Tinted Moisturizer. I got this ከአማዞን ላይ. It's tinted እንዲህ ስታዩት መጀመሪያ ላይ የሚነጣ ይመስላል, but you just kind of gotta blend it. Look at my skin. This is my morning skincare routine, but not too complicated. Thank you guys for watching. Bye.